Akut thir khen na liam nghe ya ti dam kani Krista a chin chia kani chin chia na purin tu na chin na eng man in ti puai to lo akut thir khen na liam nghe ya ti dam kani Krista a chin chia kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani nang le ki Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani nang le ki dak chuak la lo te en ho sen khom tu an ken si tu a soi mai a to so to lo ve e num ta nge I swala chin na eng man in ti puai to lo akut thir khen na liam nghe ya ti dam kani Krista a chin chia kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani nang le ki Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani Krista chin chia te kani nang le ki dak chuak la lo te en ho sen khom tu an ken si tu a soi mai a to so to lo ve e num ta nge I swala ve se Isua chin chia na puin tu na chin na eng man in ti puai to lo akut thir khen na liam nghe ya ti dam kani Krista a chin chia kani ti dam kani Krista a chin chia kani